hatta adakal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha tudrikal qamar wa laylu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasmaun wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun walakna lahum min mislihi lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'ad ilaikum ya bani adam min dunillahi awliyatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasran lahum jundum muhdarun wala yamlika qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awalam yarau insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, para pahlawan syuhada bangsa kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu. Baiklah, kita tunduk asyara kita ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.